Benim familiyam Vali Bacılık'tan Vali, söz klinikanın bastığı olan ben. Biz de bu cüzleri Vastoş'un medisinden, iyi bir isimden metotlar boyunca biz işini çözüyoruz bu cüzlerden. Yani kadro akademide yapanımız bu Valmer olacak kasımızda. Familiyası neydi? Şarif Yusuf. Bir diyeceğim. Bir değil işte. Bu kısa Grija Mankiyede. No, tamak regası. Grija ondan Grija Sku. 5 kedi Grija vardı, belli. Bu kısa kişi kıyında kıysa kıyırdı burada. Hazır biz iyi içinden metotlarından bu kısmını yiyeyim dedik. Bunun için çok mu olmuş size? Üçüncü gün. Üçüncü gün. Hazır kavlayıp çok koyuyorsunuz. Bu hazır cücü var. Kegende var kegende. Bulay geldi ya. O da mı? Şimdi bulay geldi. Hazır çatay Allah'a şükür tutacağız. Biz hazır yiyen olan bu kısmın bağırını tazaladık. Bağırını tazalağına gelin ona beldeki sıkıp durgan narsa koyup verdik de. Kana karışık hazır bu kısmı yiyemeyeceğini ağladı. Biz hazır endi prosto 3 gün 4 günde bu vakanın rezultat. Sonra sizlere koşutmak şeydik de. Devamlı tamak regası aytkanımızdayım. Oşa ağır жүргеніңізге қанша болған сізге? 8 yıl. 8 жылдан бері бұл кісі ауырып жүрген. Бұл кісіде приступ беріп, қойып жіберіп, кейін жаңа ауырып, бізге келгенше уже бір 20 күн жүрген ауырды да. Бірақ приступ беріп қалып. Кеше келгенде айтқан жаңа майыс деген бұл кісі. Бұл кісінің ағасы мені таниды, сол ағасы әкелген. Ойбайлап, көрмесеңіз болмайды. Қазір Аллаға шүкір жағдай жақсы. Қалай результат? Не екен? Жақсы Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Бәрі жақсы. Көрермендерге айтыңыз. Грижа спорлар бізге келсе бола ма? Емін айтыңыз. Обязательно, бәрі жақсы.